Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa like le comment te milopek sak le thau turin kan ngen chau ane Khovela military lama Polian ber North Atlantic Treaty Organization NATO malak nale US administration thar Donald Trump kai khroite malak na in person tak mai Russia le Ukraine Indona chungchanga how mek ane tichon Donald Trump hian administration thara cabinet atana athan chote po Senate din approval han pe meka nem nge han chomek boka foreign policy trend khat ramdang laka han policy trend khat te kalpui turin hanin buat sai chomek bok ane in ram nalam hoya in biak na chungchang te soirik ne photo ma sela Indona halatop tak tak lawa Israel firfiak polte in bainalama po thu thar halom deurang bok ane Russia le Ukraine chungchang hi hanthir masaila US President thar Donald Trump chuan Russia le Ukraine in ramna tan hian in biak na nei turin rom man na kan nei me kane hatia hemi chungchanga hian the Moscow Times chuan President Vladimir Putin point US administration thar nuya Ukraine in dona ti topa remna siam tura kongzo chu adunit ti halo soitoa mase Washington atang hian official takin Kremlina rotna thenala nilawani anti Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan Donald Trump President atana laklu ani hnuloka khan US President Donald Trump chuan Russia President nen harang thayang berin hanin mudonani ti alo soitoa masa eng tikange in biak na ne ni thayang tiro President Vladimir Putin le US President thar Donald Trump ten henatang hian signaling ma don kanla nei lawani hati Russia Deputy Foreign Minister hian asoi jaldan chuan Washington le Kremlin chuan direct taka in biak na kanla nei lawa masa Washington ne na in biak na hi embassy kaltlangin nei me kane hati Indona titop tura inram nalam hoya kepen tur hian Kremlin lampo anin hongviau ti ahriata Washington thu han nga kanit ti an thu chua han soilanga Kremlin lam chuan nimin khan thu chua han siam danin high level meeting nei tur hian US le Russia hi kanin pai thok hatin ahriata mase Washington atangin thu kan langhak me kane hantia Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan thu thar the dar tu te hakomna tun thleng hian America ne natangin signal kan la dong lawa America po hein biak na tan hian ain peyani ti po kan threbokane tin US President thar Donald Trump malak na hi ha zaum kan tia in rem na ta na in biak na nei turin rot na hanayani chuan Kremlin chuan chu hanhial don lawa mase Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan rem na ta na malak na le rot na meka hian in rol na thuk tak ngan nei du lawa hein biak na hian engkong nge kan hoidona englam nge kan zodon ti po achian main Ukraine chuan an nolang tluk ania remna siam tura in biak na lam hoya hian thu sai chua hanla nei ve mi alawa Ukraine President Volodymyr Zelensky le Western Trangrol Polta chuan hati ratranga han din na chu angaya ni ti hanla soiranga NATO Trangrol Polte European Union Trangrol Pol le Ukrainian President Volodymyr Zelensky te point Russia in Crimea halolak to chu anpom lawani ti an soinon lea hebaka hian Russia in Ukraine ramchunga aramlak to sa jongjong chu Russia ramani lawani ti an soinon rengboka ti chuan US President thar Donald Trump hi Russian President Vladimir Putin hian manipulate ta cho buaya antana ham thatna siam tuma hanpua chu in ramna tana in biak na eng chia po Ukraine hi tel ani velo nana hanin venang tluka angai thayani tin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov hian press meet hena hasoi jui bok ane kan soi fo trinangin Donald Trump malak na le in biak na dokan kila chingfel tura a malak na kong thranga hian North Atlantic Treaty Organization NATO le European Union chuan tlang takin dodal chialo masala German Chancellor Olaf Scholz chuan European Union le NATO hian Ukraine rambung thren khatte Russia nena pea in ramna thuklung siam hi kanpom don lawani ati masa Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan hei hi changle tin ramna kongjonga in biak na tana Washington in rot na hanei hi khoilam konge kan zodon ti po hriat halani lawa Russia chuan Washington in mipui tam tak thina hi hatok to ni tia
remna siam tura in biak na kalpui tran tura minnor na chu zatakin kan poma chuin biak na chuan Washington hian engang rot na nge haron nei don ti hi engma kan la threlawa US administration thar chuan mipuita torna ti top du tak tak na tangin herot na hi haron na ya meeting a hian rot na hanon thlen le eng tiangin nge in ka haina thutlung te kan siam don ti proposal halolan huna Russia chuan apom nge pomlo ti hi thutluk na kan siam don chawa in biak na do kan po kil du lo Ukraine hian anti tur anti ve turani hati Indona tran ani tranga tun thleng hian Russia le Ukraine in remna lam kong han nei ber lai ni tin the Moscow Times chuan han report boka Russian President Vladimir Putin chuan Russia chu remna kong zonga in biak na nei turin hain peya masa Ukraine chuan hemi chung changa han ngai daneng ma han la soi chuak lawa dan manga dik taka he boida chin fel hi han du lawani hati President Vladimir Putin hian asoi zel dan chuan Ukraine NATO zom tuma thilati le amalak mek na hi inrem na kan siamani chuan atop san hal kan phutani hatia hebaka hian Ukraine rambung thren chung thren khat te Donetsk Luhansk Zaporizhia le Kherson region te Russian sipai ten hanop mek hi western tangrol poltele Ukraine ati ratanga ngaidanan nei sa kha nolrin ngaidan le thutluk naom sa omlovin in biak na hi bulkan tran turani hatibok Ukraine Indona ti top tura in biak na chungchanga hian President thar Donald Trump chuan US President Klona Air Force One atanga thucha asoina remna kongjonga in biak na hi fair tak ani turania rampani tatan atu mozokin loknan chanbik chu kanthil tumani lawa rampani tatana thatna turve ve in remna thuthlung siam pui hi kan tumberania in biak na kalpui tura rom manna kan nei jongjong po European Union ngaidana niemo North Atlantic Treaty Organization ngaidana niemo Ukraine le Russia ngaidane mo poni sela chu kalpui tum anilawa he administration thar hian in biak na kalpui du dan kan naya chu kan tlang kan tum dona chu wangin tu te ngaidan main minti boy hi kan rem ti don lo hati engponi sela the Moscow Times sin han report ang deu hian in donut tran ani tranga tun thleng hian in biak na dokan kil du ngai lo Russia in biak na dokan gil hadu ta remna thuthlung siam hun han nei lai ber chu ani hrim to ani ole Middle East lam kan thir kai main US politics le thil thleng thar te han thir zui thuakila in thlan masaka president atanga hatlak nu loka Donald Trump umjei ngar tu Justice Department chu siam that me kania Donald Trump daudala Justice Department chunga tanga investigation diglo tak kalpuya thudik lo te kai khom kopa ama puchiat nana mangtu nia han khriat diglo taka Donald Trump laka investigation kalpuina in rol te Justice Department chunga na thok tu mitam tak chu US Justice Department thar chuan ha banani hanti Euronews sian report an pek zeldan chuan Special Counsel Jack Smith le atim te prosecutor engemazat chu banan nia administration thar chuan president laka rinom lo le hama dodal tu te na thok tu rinom lo te banturam man lak nanen hei hian injomna nayani hantia US Justice Department chunga division tam taka senior career official hengemazat da thar hania Justice Department chuan Attorney General thar tur acting Attorney General James McHenry chuan President Trump laka thu boy siam sakna konga munpoi mo tak changtu DOJ official hengemazat ta chu voina tang hian anna ti topani tin hapong taruk maya until ti danawang hian acting Attorney General chuan heng official te hi President thar agenda grinom taka kalpui turin kanring jolawa he malak na hi Biden administration noya anmelma te baina tana ral thuam tangkai takatana Justice Department man haloni to thin na chu titop tura mission kalpui nen ain mil leni hati Donald Trump hian atram hasang lo takin ama thop tu le ama nai tak tu te high level position a hada chomeka chuti rol chuan diglo taka politics a opponent te an khingpui le Donald Trump beina tana an man Department of Justice a midiklo te then fai na konga thren khat chu banan ni main an ma ni anlawin nukdoka FBI Director Munruak po luaturin ama thop nget burtu hospital chu ruat ani to bok ani tichuan department dang rang te po then fai zel na turatan hian Donald Trump chuan
Attorney General Tana Hathan Pambondi chu tun thachung hian confirmation hearing nei man ngai beisainia US Attorney General hain rolangai na chanvo sangle poimo tak tak chal tu administration tharin midiklonia harriat ta chu banan ni huntur po halo thleng ngai don ani tin Euronews chuan han report bok diogen noya nathok tu han ban zat chia hi ponjar ani lowa heibaka hian an ban te hming po ponjar ani lo boka Masen Banjinga hian kumsang ni somni presidential election chungchanga classified document thren khatte chuizuya Mar-a-Lagoa President Donald Trump Chennai in zukdapna konga in namnoi mithren khatte Banjinga hian hantelani anti hetilai hian President Donald Trump chuan Homeland Security Secretary Tana Haruat Kristy Noem chu Karkalta Hinrinia Khan Senate chuan confirmation hearing nein danang takin hannem heta lak luni vele Kristy Noem po hian anna hi thokzui ngalin fila akal chuak ngal boka New York khopui chung kotler vela rampona tanga dan lowa America ramchungaron lutte dap chuana han thona hmuna bulletproof korha in hamuna hafangkol ngal jak jak ane US Homeland Security Secretary thar Kristy Noem chuan Trump administration noya federal immigration thunai tu ta chuan dan lowa ramchungaron pemlutte han dap chuana konga Miswale lomberber mitam tak man hanitone hati Fox News chuan Donald Trump thop tu lian tak Kristy Noem chuan thunai na sang tak nei chungin India taima chuan nizan vela khan New York khopuya immigration enforcement rate anti dan lowaram chungaron pemlut te dap chuan na han thona hatel ri ve ngala heta hian tharum thona lampanga in nam noina tam tak lo nei to Trendier go gang ho hanti te hroi tu chu manani hanti bok hetiang ani wang hian Fox News host Sean Hannity point program thar ronnein heram chunga kan kongpui lom tak tak ta chu a cheber thleng thaila ka tangin ven him ani ta meka adik taka soi chuan tunlai hian America mi puite kan him ta hlea kan kongpui te po ha him ta ni hati Donald Trump president an hnuaya hetianga dan lowaram chungaron lut le poi khoi tu te man chuana le dap chuana run pui han kal pui mek hi mitam tak ta chuan social masala America mi pui tam jok ten han thlopani ti hachianga tuna po hian Colorado state ta poi khoina le tol thana rap thak tak mai thantir tu Colorado state ta Aurora police department point one tata hanlo ponto Venezuela ramatanga danlawa lo lut Anderson Zambrano Pakchako chu manani ti han pongjar boka nikum kumsang ni somni pali August tha khan mi puita chen na apartment building lian tak maya silai haka pok chiam maya mi puijinga nunna chan po hanom pha liam tor tam tak hanom boka khami trumba ka khan poi khoina danga in nam noina halo nei nol to bok ane Department of Homeland Security Secretary thar Kristy Noem chuan Biden administration kumle chunga hetiang poi khoi tu hanman jongjong ai hian Donald Trump administration laklu ani nuwa Homeland Security record atang chuan misual man hantam to jokani hati heibaka hian ramchungaron pemlut chungchanga agent te immigration agent na thoktu ta chuan limna le lom na hanneya anna chu dik takin han thok thei to amuna ngei ka kalchila immigration department noya na thoktu ta chuan atopa chuan kan duang takin kan ramta na mi hlom te then fai na chu kan thok thei ta ni tin lim takin han soyani hatia hetianga han hril lai hi video po haron poster bok Donald Trump top official te hi Belgian chuan rorum tak tak vek ani maya meicheni ma se Kristy Noem po hian thurorum tak mai hasoi ngala khovel nena hian message thucha chiang tak kan soya dan bo cheinia I hlomani chuan heta hian ron kalsu America hian lom ini lowanga target ini jokanga ti chuan ramchunga tangin rang takin kan pai chuakang che hati Kristy Noem hi amelen mai chuan numel thale nudem mai niom takania maseniwia kotler vela misual hlom te dap chokin sipaile police silai kengtenen hanvai thok mai ne Israel lam thirjui ngal taila the Times of Israel chuan Biden nen kalsang thokin US Iowa Donald Trump noya palai na thoktu tur chuan UNRWA laka Israelin baipui thakna chu athopani ti asoi chokani anti Israel hian dan tharan siama UN agency pakhat UNRWA Palestine raltlan te boipui thrin tu chu
Hamas firfiak poltanen inzom na thuk tak an naya Israel poi khoi na haron thlen trumpo khan in nam hnoi na han naya ni tia puin UNRWA hi thriat turin danan siama tichon ni jana khan US Deputy Ambassador to United Nations Dorothy Kamali Chuan ni jana New York khopuya UN Security Council meeting an nei na heti hian soya tuntha January ni somthuma Jerusalem UNRWA office khar chu Israel thu nei na pum hlum hania he thutluk na hi kalpuya ni thainan US chuan athopani ati Dorothy hian asoijal dan chuan Hamas hotenan man Israel anron chua ron kirle ta ta chuan Gaza hunrai tak antang chung khan Hamas hoten UN facility chunga an hrengani ti an soya hei hi thil ngai tuangai tak ania he thil thleng chungchang hi US chuan uluk takin independent investigation nei kan phuta Amma Palestine Raltland tran puitu UNRWA chungchanga chui chen lawam to chu US administration thar Donald Trump kai hroi chuan kanpom lawani hatia UN facility te abik takin UNRWA facility ta chu voin thleng hian vandoi thak tak main Hamas firfiak polten diklo takin han mangani ti report kan donga hei hi ngai tha chi lo finfiang ngai hania United Nations noya na thok tu UNRWA kaltlang hian tranpuina tam tak Gaza aluta chung chu UNRWA hian anti khotlai ni in country hei wang hian UNRWA kaltlang lo hian Gaza mi puite tranpui dan tur chungchanga hian agency du than tur dang kan zon anga ya engtiklai main UNRWA chau hi tun thleng hian Gaza tranpuina lutte loen kola loken ko tur hian kan du than turom chun ani ngai lo ati kan soitong khan Biden administration noya hanlo dan cha to Israel nena silai le bomlian chi baka ralthom hlom chi te peklu hanlo khap to chu hon ani le towa Donald Trump administration noya hian heng ralthom hlom te hi Israel nena peklu ani meka President thar Donald Trump noya he thutluk na US in a siam hi soisel tu hanum nol towa The Times of Israel chuan han report ji danin US President Donald Trump le Middle East apalai Steve Witkoff ta chuan Hamas sawin han khren mitang zongjong te Israel hroi kir levek chu thilpoi mo berani antia masain ka haina thutlung hi rinom tak ani lowa hei hi awm reng don empty hi hachiang lawani ti an soilangani antibok hei baka hian US Secretary of State thar Marco Rubio point Egypt pram hroi tu han president chu phone call mangin ha bezui boka tukin jinglama The Times of Israel in report an pek dan chuan US Secretary of State Marco Rubio hian an tho pui Egyptian leader nena hian mitang in thleng ton le in ka haina haum thainana Egypt sarkarin malak na zongjong chu fakom takani thu ha soilanga heti role hian Hamas ta chu anthil swalti nasataka bang khan thu boy siam sakhi thilpoi mo takani hatia Hamas hote hian Gaza hi hanoble to turani lowa Israel hanti boile to tur hanilo boka inka haina thutlung siama po tho hona thatak hi apoi mo hlea mase Hamas hote hian he thutlung chungchanga po hian Israel nen tho hona thatak nei andu lowa chuwang chuan Gaza hian Hamas rorel na sarkar hading le to turani lo hati Donald Trump administration halo din nuwa hian Israel le Hamas in karaboina te Middle East firfiak pol dang tene na han boina chungchanga te US clear na le malak na adang dora US Secretary of State Marco Rubio hian Hamas hote hi an thutiama handing hedlowa Israel nen han boina topsan len lam han hoilawa inka haina in ahuam velo West Bank lampanga Hamas ho hian Israel han chai boy zui ranga hei hian Hamas ho ten remnat lontling han du tak tak lo ti hatilang chiangane hati US President Donald Trump point Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Karlea hian White House in biekna meeting poimo tak nai turin hasoma US President Atana laklu ani nuwa Donald Trump hian ramdang hroi tulu ber foreign leader ama nena in mutura asom masakper ani Reuters News chuan President Donald Trump hian engni le enghuna tak nge Prime Minister Benjamin Netanyahu nen hian meeting anei don ti hi asoilang lowa Israel Prime Minister office atanga thuchua hansiama po ahun tur tak hi soilan hanilo boka White House Press Secretary chuan security thilawangin
ahun le ni tur tak khi puan chian thei ani ri lo tin hasoyani antibok tuna Hamas le Israel hinram na thuthung chungchanga hian Israel ram chunga hroi tulok tak tak te ngai dan po ai nang lawa athrenin tha hanti rolin then khat social tu tam tak anom boka IDF Chief of Staff Lieutenant General Harji Halavi thusai chungchang kan sai main ama hi ain nuk do kanit ti soyom nol toa IDF Hautuluber Harji Halavi hian October nisaria Hamas hoten Israel ram chunga poenron khoi chiam wang khan amo phurna le lo chamna ngain ain nuk do kanit ti January ni somni pakhat khan hapuang ngeya masetuna hian IDF Chief of Staff ni na halachal rang thawa ain nudona hi official taka thelu ani huntur chu March niruk kumsang hi somni panga ani ain nudona chungchanga hian media khrang ten rin thu hanvor darna sahlea Israelin mitangin thlengtonna le inka haina tana inrem na thuthlung hasain hi adulo wangani tin media ten hanchua choi choya voin hian ama ngein ain nudo chan chu ronsoi fianon lein Gaza inka haina le mitangin thlengtonna tana thutluk na harsa tak mai sarkarin siam hi ati tur diktakani hatia Jechuan sarkar thutluk na chu athopani ti asoiba ka Israelin amana pek tur tamjok chu ti tlem ani thaina turin hein rem na thuthlung hi kan nei ngai hapoi mo ne hatia heti rol hian in rem na hi tlachathut thai hania in rem na hi ti ke chetani chuan Hamas ne na in rem na chu chun jom ani dona ne hatia Harji Halavi hian asoijal dan chuan Israel se paijong po chak taka hom turin kan khriat tira Israel intelligence ta chuan Palestine mi pui tam tak anom na ngaya kirle mek ta chuan anlir thaya te ral thoman phurni in khriat ania chungjong chu uluk taka check nei turin Israel se paitan hena khriat tirna pek chuani hati expert tam tak te pon Israel le Hamas in ka haina thuthlung te mitang in thlengton na thuthlung te hi anghet lowa tuna hian stage khat na kalpui mekania heta po hian in muthiam lo na neu awm trana stage ni na kai turain biakna mason na haum lo boka heiwang hian Indona chunjom le ani ngai rinania chuwang chuan US President thar Donald Trump chuan malam hun thui tak thira Israel le athenom ramtene na remna le muana chungchanga te Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen hian in biakna nei turin Prime Minister hi hasomani hantibok ole kan video thlir tu le ngai thatu te like le comment te milopek sakle thau turin kan som cheu ani